Sarmatularim, biz Yüzen bilan ketdik Zangar ko'lga. Qo'sha aytmıştık, klub ozero. Kimlarning onda bo'lgani bor. Like qo'yig'iz, kim hali bo'lmadi, rahatlanib qarag'iz. Ham maxsus sizning uchun o'sha shunday vertikальный видео tushiraman. Как говорится, эффект присутствия. Впереди камера на 60. Bizning navigator. Так, 35 minut yiroqlikda u qozondan. Haydagiz ketdik. Река Казанка. Mana maxsus bizning uchun yozilgan rasman degan Голубое озеро. Anda to'xtaymiz akringina, parkovочный o'rin topib. Kelib yetdik. Bunda mashina bilan tushib bo'la, lekin bunda znak tura. Biz endi Yuhidi qoidalarin, yo'l qoidalarin narashat etmaymiz. Yo barasini qarazana yo'llar deydi. Aha, degan taksi bora qo'yandir kelgan. Katash. Degan kelgan ekan, degan tushgan ekan. Manda butun yerda kameralar. Butun yerda, mana butun uqilda. Ni uchun bilasizdiraymi? Chunki bizning ko'pirlar, ular taga, как говорится, секретный объектлар. Секретные объекты uğrunda, важные объекты. Шуңа күрә. Так, тизгенә махсус сезнең өчен. Голубое озеро образован с целью сохранения и восстановления природных комплексов объектов, мест обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную Республику Татарстан. Карагыз, башкаларны укыр сүзегез. Килегез монда бик мотор. Мотормы? Раз. Машина өтүп кеткен элтейме? Аларны менен да калдырып була. Карагыз мында. Мында настоящий көз жите. Ушундай белекегине мотор көпүр мында. Карагыз. Карагыз. Мини бикини. Мини водопад мында, карагыз мини мотор. Мен окшоп көрмөдүм. Рахмет. Мотор имя? Там ручком как мотор. Bu yakta nasıl? Bu yakta da Razara djungli kebek, djungli. Ne qarasın çık motor. Şunday. Motor itib soğup turgan. Все чисто. Раз. Угу. Да. Это деген мусор свой. Тащи домой деген. Раз. Лепота. Ага, молодцы, еще жигандар. Раз. Не үшін зәңгер. Қараз әлі. Не үшін зәңгер. Чөнки төбендә шундый глина бар. Ак, и зәңгер күренә. Без әнә тегеннән килдек. Монсы инде икенче стоянка монда, карагыз әле. Утны яктыртам әле утын. Так. Biz җәяү малай, булар машина белән. Булай кызык түгел. Һәм моторым. Кеше бит ял итәргә килде. Шуңа күрә монда кызыктырып машиналар белән килмәгез. Җәяү килегез. Шундай. Шурәле агач сезгә. Күз алдыгызга киләчәк. Карагыз. Шундый бик мотор, интересный агач. Так, а без дальше юл тотабыз. Кешесеңме? Бала җылы. Пси тавыш дип торам. Пси тавышы. Ага. Yok, şavalar iken. Tiyakta da ne motor kul. Так, biz endi ikinchi ko'pirni uzamiz. Bunda bitmas yo'l bo'ldi bu. Shulay motor. Qaraymiz. Shulay jungli kebek. Ha, shunday halla. Ha, qaraymiz. Kuz abilar shuvog'i. Tudu. O'rdaklar yüzü vereyim bunda.
Ha, yakındırak gelip qarayım. Qarabız. Degende ne? Degende kişiler ne? Qarayım hadi. Kişilerin işlemi ekan. Hayır, qırurdagi. Qır. Mana shunday kiyinu bo'lmalari. Aslında ko'pir. Mana da bir ko'pir var ana motor. Ana motor, tega ko'pirda tushsa bo'lar. Motor. Mana qarasiz, mana bu zangir kul bo'laydi. Motormi? Qarasiz. Lepota. Машина грандиозный, глобальный. Да. Ол кішілер қиын. Так, олардың бек түсірмеймін, ярамастар. Это бірісі көрсе. Шынықанлар. Қараңыз. Так, қарасымда кімні көрдім мен. Су анасын. Так, су анасы ярылған. Плохо. Аны юшетіре керек, юшеткеш. Кел яушау. Так, міне қараңыз. Мұнда моторлық. Мынандай мотор жері бар, қараңыз. Чу-чу. Бұнда нәрсе екен білмеймін. Кім біле, жаза комментарийға еме. Шешмен екен бұл заброшкалар. Şimdi мотор көпір мұнда. Менің күлеге. Қараңыз. Элек мұнда басма болған енді. Мотор бет. Міне, достар, моторлар. Мақсус сіздің үшін Зәңгәр көлдә видео төшердік. Рәхмәт бұл видеоны қарағаныңыз үшін. Менә шундыйрак типта видеолар төшерергә тырышырмын. Мақсус сіздің үшін килеп, именно шул жерге шулай төшереп, теге теләсә нәрсә түгел, а именно менә монда килдем, махсус сіздің үшін төшердем. Тегендә монда вот машина килә, малай, запрещенный машина. Монда йөргә ярамый. Номерларын яздырабыз, номерларын. 05, настоящий чеченский номера бывает. Так, я телефонну сөндірем. Сонасы. Сниму мотором. Ага. Ашондай мотор жир. Раз. Бұл шулай оқ. Зәңгәр көл янында. Кімдер секірдім саманда? Бақамы? Бұ. Так. Мәне бұл мотор жирлер. Мұнда келгенде зарядкаларды тутырып келегіз. Біздің зарядка қызғанша қаршы біте. Рахмет бұл видеоны қарағаныңыз үшін. Кімдер мына болмады, рахаттанып келегіз. Кімдер болды, тағын бір келегіз, әмі? Қай моторым? Все. И обязательно қияшлы күнде.